Praksa u poljoprivredi je pokazala da bez bilo kakvog vida udruživanja i okupljanja poljoprivrednika nema ni bržeg i boljeg razvoja ove grane privrede, a nema ni značajnije i bolje proizvodnje hrane. To se pokazalo i u svijetu, pa je zbog toga odlučeno da se u Republici Srpskoj formiraju klasteri, jedan najnoviji vid udruživanja poljoprivrednika. Sjedište od jednog tih klastera, a ima ih 7 u Republici Srpskoj, je i u Bijeljini. Klaster je nevladina i neprofitna organizacija koja je osnovana na neodređeno vrijeme. Klasteri se u ekonomskom smislu mogu definisati kao savremeni model udruživanja proizvođača i preduzeća. Regiju koju pokriva klaster čini 10 opština. To su Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Zvornik, Milići, Vlasenica, Šekovići, Osmaci, Bratunac i Srebrenica. Semberija je poznata po povrtarstvu, stočarstvu i ratarstvu, dok je Majevica tradicionalno voćarski kraj, a Zabirač je tradicionalna proizvodnja maline i ljekovitog bilja. Nekada su kod nas bili različiti oblici okupljanja poljoprivrednika. Najprije su bile zemljoradničke i radne zadruge, a potom je bilo i takozvano udruživanje poljoprivrednika. Ima razlike sada između klastera i ovih vidova udruživanja. Razlika između zadruge i klastera je u tome što se zadruga bavi lokalnim razvojem i problemima, dok je svrha klastera regionalnog karaktera. Zadatak klastera će biti povezivanje proizvođača, otkupljivača, naučno-istraživačkih institucija, ministarstva, lokalnih zajednica sa ciljem što većeg ruralnog regionalnog razvoja. Pošto je razvoj klastera u poljoprivredi u Republici Srpskoj u početnoj fazi, stručnjaci Ministarstva poljoprivrede obići će sve krajeve u Republici i poljoprivrednicima će objasniti novi način udruživanja. Sjedište klastera za Semberiju, Majevicu i Birač je u Bijeljini.